عباد الرحمن اوان کسی کو شرف عبدیتیا خدا گرتنه اوان کسی کو تی انسان کی ناکجن خصوصا به سوج و به سبب وقتی ام بین سوج و سبب جنل گورا کیف منویه لگور قانون خدا کی مستحق کشتنه او ورا کشتن و کی دی نه جاره انسان کی تیت خوازه تبوکشت خود پارێزی او تشتا کی دیه قاتل باوته و دایکته و برته قاتل تلگورا قانون شریعت حق دشتنی ویدوگجی اوانا کشتنه که شرعی نه و که قانون اذن تدایه وکی دی رب عالمت بجوان عباد منه که اجوان رازیمه تو انسانه که به سوج ناکشن ایرو حال مچیم تماشاوی بکن ایرو حال انسانا دولت حتی دولت فرخت کفی که هنکی دولت روشوان پر خرابه هنه که پچ که ادارت کن ایرو انسان جو خود ترسه درته دروا ترسا کشتنه هه تی مال ترسا کشتنه دریده هه د مال خود دره خود گره د ترسا یک ور مال دای بگشه د ترسا بمبا کلی کبید ترسا دولت طیاره کی باب سردا بشینه د چا دکانه تشتکی خوازه بده بستینه عجبا خوی دکانه تشتکی بینه سر من یا جی خودی دکانه تشتکی د فروشه تدبی عجبا ابیا تشتکی بینه سر من افتر سهانه زاروکی مدچن دروا ام دلم دست مل سر دلم يا ربي بسلامتي ورمالي يا ربي بسلامتي ام دعايات كن لورات نزاني وان الكولانا كير بوانرايا دماچه بوانرانا سلاح بوانرانا اكي كينغا ورا كشتن ام هردم خبر گهداريت كن ولا يك كولان داد ماشي عربه كليكت ولا دماچه كي بردانه ولا نظام كير كلي خستن ده حبا شاكر فلان كس نوا دهات كشتن يك عاجز بو ديا خو كشت بابي خو كشت ناكش ور حاصل حروفان خبر ام گهداريت كن ترسا خواده دل مدا نما لوما اف مصیبت آنه هاتیه سرمه اویا قدش بیروانه کن ترسا خواده کد قلب انسان ده هبه انسان دست خود دریجه تی انسانه که به سوجناکه ظلمه الکس کی ناکه اما ایرون تماشد کن اوی کدیا خود کشتیه اوی کباوی خود کشتیه اوی زاروکی کشتیه اوی بره خوشبان عردکی کشتیه جبان قرشکی پره کشتیه اوی 4-5 حبا کشتیه دایوک سردا کشتیه جنا کمر دکجه میره کجون دکجه برای برا دکجه ور حاصله كلام دست بك حتى وتجا دولتها اجا ابيك دولتك جت وان حساب نك اجا 5 حبا 10 حبا 20 حبا 50 حبا اك دولتك جا حتى جيشنا درجه كي واتك يك دو تين كشتن ام بجن ده تشتكن هندكن واتك غور رقم اي زاد به ام بتشكي وات حبا فتكن ها 50 حبات نكشتن صد حبن ده باشه ند صد حبن يعني جيشنا في حاله هانه ام جيشنا حاله كي کو قیمتا او مخلوق خدا درست کریال جمع نمایه مخلوق انسانه انسان ج کعبه بقیمت تره بیاش بیروانه کن انسان خدا چه کریه قیمت او ج کعبه زیاد تره ج گلک ملائکت بقیمت ترن وان انسان هانه انسان مخلوق کی خدا صنع خدا چه کریه خلیفه خدا دی آقا هانه دا خودش حیوان را نگوته او خلیفه من ملائکت جنا خلیفه خدا نه انسان خلیفه خدا نه خدا به انسان را خبر داده جنت انسان را چه کریه اف انسان هانه کو اوقب قیمت ترابی بگشی قیمت ندیوی حیاتاوی او رحک خدا دای که ترابی جبستنی تجوی حال رانه را بجی چه مصیبت کامازنه اویاج تب ایمان ما ضعیف بیه به تلویزیونا بکم عبادت جدور کتناش خدا قیمت مخلوق خدا و خدا تعب مدا نمایه لدما کو قیمت خدا تعب مدا هبونا ما دست خود ريج مخلوق خدا ندكر ایمان بلاك ضعيفه تحساب آخرتش ناكي تحساب جهنم خدا ناكي حساب غضب خدا تناكي وقت حساب غضب خدا نكر ايجاد تكوي حياتك وساكنه حياه جبونه زندان وجهنم يرو خدا جوارازي امزان دكن ام كيفن امزان دكن دل مرحته يقين بكن تكس كي جو دل ينرحته چمکی جزا کی خدا دائمه بلا کی خدا دائمه ام مستحق ویانه گاوا تش حیات خو بترسی تش حیات جنا خو بترسی زارو کی خو بترسی عجبا کیل وانت کی چتینه سروان وانت که حبسه وانت گجا بریندارت که ابیا نه حیاته ابیا ترسک پر مازنه ان نعمت مازن کو خدا ده انسان دی دنیا هانه ده امنیت و آسایش و حضوره کت نترسی تبجی کس کی من ناگجه از الرحتم النعمت مازن خدا بده انسان في دنیا هانه دا تجمرنه نترسی مرنا انسانا یک تناگجه تزانی تجمال خدر کوي بريته جيرانته هوالته ج خدا د ترسن دست خود رج جانته ناكن النعمت مازن ابا لاجا مصيبته ان مازن قالوا جماعته تند امنيته داي
عجبا جنا من بکشه، عجبا از جناخ بکشم، ازاری من بکشن، از وان بکشم، بری من بکشه، جیران من. اف مصیبت آنه خدا دایمه لورا امش خدای خود دور کتن. کو امش خدای دور بکن دما کو خدای چعب مدا بچوک به هر تش بچوک به بیاش بیروانه کن. گوا خدای چعب مدا به قیمت به تشتی خدای کریجی به قیمته. لدما خدای چعب مدا مازن به تشتی خدای دایمه اوجی به قیمتن. شخصی که کم پرچه حس بکن هدیه کی بدته تج هدیه ویجی حس کی. شخصی که تج حس نکی هدیه بدته تج هدیه ویجی قیمت نادیه کی. لولا تجوی حس نکی. تبی سرت انا خو هدیه تجی وقته. ل دما کتج حس بکی توی هدیه بخورات گرینی. ام حرمت ربی خدام اخ بگرن قیمت بدن وان انسان خدای چکریه وی وقت هانه حیات مب جنت بخچه کیش بخچه جنته اما بهتر سهر نورن. دقال لك آيات القرآن دا رب العالمين من نعمت لوان كرن بيترس حياته خود دوام ذكرن ولكن وانا بأدبي وبأخلاقي وبأمريا منكرن مجازاكي داون لباس الخوف والجوع والخوف خدام من جري ترسي لوان كر لولا بأمريا خدام كرن ترسكي كاد دلوان نأمي من كي بوكشه رب العالمين إيمانك بقوة بكان سيب ما أم دست ياخد درجة تي إنسانك بخرابي نكن کس کیش دستی خوب خرابی درجه منکه حیاتك بآرامی بأمنيتي بترس رب العالمين بك نسيب ما إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد اتقوا الله عباد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه الإمام مسلم. وهناك رواية أخرى بأن المقتول يأتي بالقاتل إلى الله يجره إليه ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، لماذا قتلني هذا الرجل؟ يسأله أمام الله عز وجل. كم من أمر عظيم. القاتل أو المقتول يمسك بيد المقاتل ودمه يهرق من بدنه ويأتي إلى الله ويقول يا ربي اسأله لماذا قتلني هذا، أنا لا أدري لماذا قتلني. الحاكم هو الله، لا أحد يستطيع أن يقول كلاما أعظم من كلامي وهو يشتكيه عند الله عز وجل. يا رب اسأله لماذا قتلني، لا أدري لماذا قتلت. يا لها من جريمة كبيرة. شارع برودرة Profeten sier sallallahu alaihi wasallam det skal komme en dag fordi profeten Allah azza wa jalla visste han noen ting og han fortalte til oss. Det skal komme en dag. En person skal bli drept, men han vet ikke hvorfor han ble drept. Og den som dreper han også vet ikke hvorfor han drepte han. Hvis du spør hvorfor du drepte han, jeg vet ikke, men jeg drepte han. Hvorfor du ble drept, jeg vet ikke. Han drepte meg, men hvorfor, jeg vet ikke. På grunn av dem, det finnes også en andre hadis, profeten sier i dommedagen, personen som ble drept, tar på hånden den som han drepte han, til Allah azza wa jal, og sier til Allah, ja Rab, min herre, spør han, hvorfor han drepte meg, jeg vet ikke. Spør han. Allah skal svare og skal spørre han, hvorfor drepte du den personen som har gjort ingenting mot deg? Når Allah bestemmer, ingen kan si nei. Og når Allah gir straff, ingen kan si jeg skal bli fred i Allahs straff. Ingen kan gjøre den. Vi må tenke på Allahs tingehus, Allahs mahkama, inshallah. قالوا براد بسلمان پیغمبر ما وها فرماند کرد به روز ایوره پیغمبر رب عالمی هنکی پردا جانا لبرچعبی راد کرد پیش و روز خودت روز هاتی دید دبی روز کی وره سر انسان ایوره کشتن نزانه چه هاتی کشتن یکی کشتیه روز قیامت اجرا بنت چه هاتی کشتن دبی یا رب والله نظام چه ما کشتن انا زانم سوجم چه انا زانم جقاتر راد بلن تا چه ما في انسان هانه کشت دبي والله نظام ما كشت اما هات عقلي من ما كشت اري سبب چبو يعني هات عقلته تمام شما شكر بوشته سببي چبو گنيوي چبو تچما يكش نه اوزانه چما كشتيه جوانه چ كشتيه نه اي هاتيه كشتن چما هاتيه كشتن او جنزانه
يعني كشتن زيادة دبا ترسى خدي نامينه كشتن دبا كيفية دي كيف من خاص مكشت جاني من خاص از عاجز بو مكشت هر عاجزي كي تي انسانه كي بوجي قي هر عاجزي كي تي آياته كي آيات خدي انكار كيش حياة راكي ايمان برياك ضعيف به لو ما انوان تشتيانيت كن ود حديثه كادن دا عين پیغمبر صا دوام تك دبي روجا قيامت انسان كشتي سري وجي كري فقيرو سري خود كدسته كي خو معجزه خدانه بدست دنه جي بدست قاتل قرتتينا محكمه خود سري كي دست يدا دست دي سري تدا خوينه تف دست دنه داجي بقاتل قرتتينا محكمه خود يا رب دبيجا سؤال كي ابي چما مكش انا زانم ابي مكشتي الدنيا دا ابي انسان چما من كشت انا نظام جاج بیا سوال بك تبي خوينا خطي حضور خود تبي پرچبون خطي حضور خود تبي يا رب جاج بیا بش انا زانم يعني دم خود حاکم به تکسکی نکاره حیله بکه تکسکی نکاره خو و شیرش دست خود درخه حساب محکمه خود حساب بکن خود حاکم خود بریار ده بریار کی پر نکاری بدی رشوت نکاری بدی زنگینیت فایده نده تکسکی فایده نده حساب وی محکمه هانه بکه کاتش خود را بجی چه اوی حاکم خود به و انسان چه شکایت خوش خود رات که جاره هلوی دولت کسکی گهداریت تناکه تا دکشنش کسکی نزانه اما خدا زانه عز وجل سفکایی کی مزنایی کی بچوکی کی بکه خدا تب زانور عبد متشما بیا کش تشما بی تشتیانه کن کاورت ifade خوب ده رب عالم ایمان ما بقوت بکه ما دست کس کی نده کشتن خوینا مسلمانه کی نخ دست ما خوینا مج نخ دست مسلمانه کی ان شاء الله مسلمانه کی بدست ما نه کشتن امجی بدست مسلمانه نه کشتن اولاد ما نه کشتن عباده خدا بدست عباد نه کشتن بشکل کی ظلم و نحقی ان شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارزقنا حياة على الإيمان وموتا على الإيمان وحشرا تحت لواء سيد الأنام اللهم ارزقنا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة اللهم أعشنا حياة على الأمان ارزق ذريتنا حياة في الأمن وفي الأمان على الأخلاق وعلى الإيمان وعلى التربية يا عزيز يا رحيم اللهم لا تجعلنا مقتولا بيد مسلم ولا تجعل مسلما مقتولا بيدنا لا تجعلنا قاتلا لمعصوم ولا تجعل معصوما قاتلا لنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عبادك المظلومين اللهم أيد عبادك المظلومين كن عونا لهم على أعدائهم يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة